October ni somni le paruk sang ni somni panga ani a tunhaya lai autonomous district council sarkarin Kaladan multimodal transport project noya zang na dom na beisei mi za somthum le pariat teram pass akan sel chungchanga Longtlai district land owners association chuan rampas diktak nei mi za somthum pariat nen ngai pollo an du thu an soi Longtlai district land owners association president puti zatlunga chuan helai kongpui sialin ati chiat nia in soi mi zathum le pathum te chu kum sang ni som paruk khan zana domna pek tura ruwa man ni in rampas chungchanga felhlel la omnia riat wangin SCB chuan mi zathum le pathum te rampas chu achui chianga mi za somthum pariat te rampas chu adikti finfe in mi za le pahni te rampas chu ngai to zui turin atia he thu kalzela hian ahma rampas dang chui chian lai nen September ni somni paruk sang ni somni panga a special judge prevention of corruption chuan mi za somthum pariat te rampas chu cancel tura ati bozuin lai autonomous district council sarkar chuan mi za somthum pariat te ram chu a cancel ta ni ati SCB ten rampas dik mi za somthum pariat afin fia le pas dik lawangai za somthum pariat cancel chu a number ain an wangin Kaladan multimodal transport project a ram nei tu zang dom na mu ngiat tu taram chu cancel vek anga ngai pal thei ani thu puti zatlunga chuan soin pas dik tak mi za somthum pariat te chuan sarkar thonei tu ten thei to pan chhuak puina wangin zang na dom na po mu thuai an beisei ti asoi